Reka twongere tubasuhuze dukomeza kubifuriza ibihe byiza no kugubwa neza kuri mwebwe mwese mukomeza gukurikirana amakuru ku Inkuru Mpamo TV. Ngendi Claude na amakuru yo kuri uyu wa 24 ukwezi n'ukwa 10 umwaka wa 2025 umunsi wo kuwa gatanu. Nawo amakuru yacu akaba agiye kwibanda cyane mu burasirazuba bwa Kongo, hakomeje kuvugwa intambara ihanganishije M23 ifashwa na cyangwa se ikorana na twirwaneho, bakomeje guhangana n'igisirikare cya Kongo nacyo kiri gufashwa n'ingabo z'u Burundi Wazalendo FDLR n'abacancuro bivugwa ko bavuye muri Amerika y'Amajyepfo. M23 ibafashe mpiri, abangaba n'abarwanyi benshi ba Wazalendo na za FDLR. M23 yamashije guta muri yombi abandi bakiripotinga. Aya makuru ndaje nyakugezeho yabafashe mpiri, ibafatira mu tuhe duce, abiripotinze bo biripotinze kuzihe mpamvu, dore ko amakuru hari no kwerekana ko hari bamwe mu bakorone n'abagenerali bari bo mu mitwe ya Wazalendo batangiye kwiripotinga n'abarwanyi benshi, ariko abandi bagakomeza kugenda bafatwa mpiri, harimo na za FDLR. Aya makuru ndaje nyakugezeho nkwereka uburyo iyi operation M23 yayikoze. Turaza kugenda tunareba nandi makuru akomeza kuvugwa y'imirwano, drone z'ibitero cyangwa se ibitero bya drone bya FARDC birakomeje, ariko noneho kuri inshuro muri Rubero ntago byaje kubagendekera neza. Ndaje nkwereka uburyo rero FARDC yateganyaga kugaba ibitero muri Rubero ariko ntibize kuyigendekera neza kubera ikoranabuhanga ry'abarwanyi ba M23. Turakomeza tuvuge nandi makuru agiye atandukanye. Kuri inshuro turagaruka kuri Uvira, muji wa Uvira rwose nubwo hashize igihe M23 itarawufata, abantu bakavuga ko Uvira byananiranye, nyamara ubu hari ibimenyetso simusiga biri kwerekana ko M23 rwose igomba gufata Uvira mu gihe kitarenze byibuze amezi 3 cyangwa 2. Aya makuru ndaje nyakugezeho. Muri Uvira kandi FARDC na Wazalendo bongeye kurasana, bararwana. Kuri inshuro barapfiki, barasaniye he mu muji wa Uvira. Turaza kurebera hamwe na gahunda yo gusenya FDLR ahigeze, kuko ubu ngubu leta ya Kinshasa n'u Rwanda hari ibindi bintu bongeye kwemeranya i Washington DC. Nandi makuru agiye atandukanye. Murumuna wa Kabila bamwita Zoe Kabila ari mu kaga gakomeye, ubwo turaje turebe akaga yaba arimo. Mbere ko turambura aya makuru rero ndagira ngo usabe wowe rwose mudufashe mukore subscribe, mukande kunzogera mukore sabone cyangwa subscribe kugira mudufashe kwaguka, niyo nkunga tubasabye ture ko twagera ku bihumbi 30. Wowe rero ukurikira Inkuru Mpamo TV ukaba utarakanda kuri subscribe, wakandaho rwose kugira ngo udufashe kwaguka. Iyo nkunga rwose turaye yigusabye, unakore like, utange comment, ukore share, ibiganiro bisangize abandi. Mbere yuko rero duca tujya muri aya makuru mu buryo burambuye, reka tubanze dutumikire abadutumye amasegonda make cyane, ubundi duca tuza turambura zino ngingo. Ibintu by'ibihombo usa naho umaze kubimenyera. Kuri wowe ngo abakozi bose ni kimwe, bose bakubarisha nabi. Ayaya, gute se kandi umuntu yakuvana ku isoko ngo kubera yuko utabasha kubara neza ibintu waranguye ngo bihuze n'ibyacurujwe hamwe n'amafaranga yavuyemo, unamenye ibisigaye muri stoke n'inyungu iri mu byamaze gucuruzwa? Uremeye uhebera urwaje kandi business yari yarakuvunye ukitangira kweri? Reka nkurangire Infinity Tech Solution. Injira muri iki kigo cy'ikoranabuhanga baguhe system igufasha mu bucuruzi bwawe. Wowe ufite restaurant, akabari, coffee shop, bistro, supermarket, warehouse cyangwa ubundi bucuruzi runaka, Infinity Tech Solution yavugusa umuti w'igihombo giturutse ku mibare. System ya Infinity Tech Solution iragufasha kubara inventory yawe yose, igufashe mu kwicururizamo nka POS, igufashe gutanga inyemezabwishyu. Mbega system uziko inakubarira ibyo usigaranye muri stock n'ibyacurujwe byose, ikagenda ikwereka imibare kandi ukayigendana muri telefone yawe. Hari na systeme baguhangitse mbere, ariko ubu ngubu ntabwo zishobora gukemura ikibazo ufite cyo kubara cyangwa kumenya stock yawe ukuntu ihagaze. Namwe mwashyizwe igorora, wijijinganya. Ibiciro byo ntibigukange, twegere gusa tuvugane. Kubijyanye no kwishyura biroroshye, ntabwo tugorana. Ikiza nuko utangira kwishyura systeme yamaze kugera muri mudasobwa yawe cyangwa muri telefone yawe uri muyikoresha. Duhamagare kuri 0785 03 0772. Reka noneho dute duhera mu makuru y'imirwano. Nakubwiye ko M23 ikomeje kugenda ibafata mpiri, abandi biripotinga. Aba ni bande rero? Hano amakuru ari kwerekana ko abarwanyi benshi bo mutwe wa Wazalendo cyane cyane muri Rucuru no muri Masisi, ariko bari kumwe n'abarwanyi ba FDLR. M23 ikomeje kugenda ibata muri yombi, ibafata mpiri, abandi biripotinga. Ibi rero bikubiye muri operation abarwanyi ba M23 bamaze iminsi bakora muri territoire ya Rucuru. Amakuru avuga ko muri izo
operation uko zikomeza gukomeza ku munsi w'ejo M23 yafashe abarwanyi bagera kuri 80 ba Wazalendo harimo na za FDLR. Ibaza abarwanyi bagera kuri 80 bafatiwe icyarimwe, icyo koze ni 80. Muri aba 80 yego harimo abafashwe, hari abafashwe mpiri na M23 muri izo operation muri Rucuru, mu bice birimo Bukombo, mu bice nka bya Tongo, cyane cyane muri Bukombo na Tongo M23 hari abo yafashe. Izi FDLR rero zisanzwe zikorana n'umutwe wa Semusinyatura, nabo bari gufatwa na M23. Muri 80 rero hari abafashwe mpiri bafatirwa mu mirwano, abandi bari reportinga. Murumva ko Wazalendo na FDLR muri Rucuru amakuru akerekana ko bari kugenda bacika intege, ariyo mpamvu bamwe biri reporting abandi bagafatwa. Ntubwiye ko ku munsi w'ejo gusa hi reporting abagera kuri 80, nako hi reporting abagera hafi kuri 50, abandi 30 bishobora kuba barafashwe mpiri, niko amakuru abyerekana, kuko abafashwe na biri reporting bose bari gushirwa hamwe. 80 rero harimo abafashwe mpiri, abandi biri reporting amakuru akavuga ko Wazalendo na FDLR muri bira bice bya Rucuru operation za 23 zirabarembeje. Ikindi ukuye kubumenya nuko Semusinyatura ubu ngo abarwanyi bayo benshi bari kuri reporting n'abandi bagafatwa mpiri, ndetse nimero ya 3 kuri General Dominique Ndaruhutse niwe muyobozi mukuru w'uyu mutwe wa Semusinyatura ukorana na FDLR, nawe ejo yari reportinze ari kumwe n'abandi barwanyi bi. Hari amakuru nabonye avuga yuko muri teritwari ya Walikale M23 yabashije gufata umwe ngo mu bagenerali, nako umwe mu bayobozi bakomeye ba FDLR bari kurwanira muri Walikale, uzwi nka uyu mugabo bamwita Tokyo ni umwe mu bakamanda bakomeye ba FDLR bari kurwanira Walikale. Nyamara ngo mu mirwano yari kuba ku munsi w'ejo muri teritwari ya Walikale, uyu mukamanda ukomeye wa FDLR witwa Tokyo yafashwe n'abarwanyi ba M23 afatwa mpiri matekwa. Niko makuru ndi kugenda nyabona hano, turakomeza kuyacukumbura tuze kumenya uburyo operation yo kumufata uko byaje kugenda. Ese nibyo koko ubundi yaba yarafashwe? Amakuru ndi kubona imbere yanjye hano rwose ari kunyereka ko ngo hari umukamanda ukomeye wa FDLR witwa Tokyo wafatiwe muri Walikale ku munsi w'ejo. Ndaza gushaka aya makuru rero mu buryo bwimbitse nze kuza kuyabaha neza. Icyo ndi kubona nuko yafatiwe muri Walikale ku munsi w'ejo, ubwo ndaza kuza kuguha indi version irimo andi makuru mashya. Niko amakuru akomeza kugenda byerekana. Murumva rero ko M23 ikomeje kugenda ibafata mpiri, yaba hano muri Walikale, yaba muri Masisi no muri Rucuru. Wazalendo na FDLR ziri gufatwa mpiri, kuko hari n'amakuru avuga ko M23 ifatuye umusozi wa Muzimu, hari abandi ba FDLR na Wazalendo bafashwe mpiri. Muri Rucuru ho bari gufatwa buri munsi n'abandi bakiripotinga nabikubwiye n'uyu mukamanda wa FDLR muri Walikale. Amakuru rero tuyakomereza mu mirwano ari kugenda agaragaza yuko igisirikare cya Kongo gikomeje kugaba ibitero by'amadrone, mwarabibonye muri Walikale na Masisi. Ariko kuri inshuro amakuru avuga ko ku munsi w'ejo igisirikare cya Kongo cyagurukije amadrone kugira ajye kugaba ibitero muri teritwari ya Rubero mu gace kazwi nka Vicumbi. Izi drone rero zari zahagurutse ziri gutagetinga muri Vicumbi ku birindiro bya M23, ariko zabaye zikigera mu kirere cya Rubero zihita zibona ya matara y'umutuku atangira gukubita, bivuze ngo iyo drone yari iri kwerekana cyangwa se yabonye sinyale yuko ishobora kuraswa, ihita isubirayo yirukanka, isubirayo itarashe idakoza akazi kayo. Amakuru akavuga ko hano muri Rubero abarwanyi ba M23 bashobora kuba bafite ubwirinzi bukomeye, niyo mpamvu iyi drone yajeje kugaba ibitera hitwa Vicumbi igasubirayo yiruka nyuma yo kubona ko ishobora kuza kuraswa. Hari andi makuru ari kujya hanze, ubwo tugiye muri Kivu y'Amajyepfo. Promotion ku ngwara zitandukanye harimo diabete, hypertension, hepatite, amafigo na prostate. Waba ugira ububabare mu nda bufatiye ku nzoka zitandukanye nka amibe, tenia n'izindi, canke ukagira ububabare budasobanutse, woba ufise ingwara zifatiye ku rukoba. Babazaniye promotion idasanzwe kuko ubu kuvugwa ni nk'ubuntu. Aba bafise inkomoko muri Tanzania kandi banakorera muri East Africa yose. Banavura abagore bagira ibibazo mu myanya y'ibanga nka infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura abagabo bafise ubushake buke n'abatishimira ubunini bwabo. Bakagira umwihariko kubakeka ko bahumanijwe cangwe barozwe. Hamwe n'ababuze uruvyaro. Ni n'inzobere mu by'ubuvuzi kuko bavura bakoresheje ibimera. Bahamagare kuri nimero ubona kuri ekran hama bagufasha. Akarusho nuko aho wabuherereye hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL.
avuga ko muri Kasayo rero ni ikigo giherereye muri Bukavu cyahoze ari cya FARDC ariko abarwanyi ba 23 nibo bakigenzura. Kasayo rero hari hamaze iminsi hagera abarwanyi benshi ba M23 baturutse muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu amakuru ari kuvuga ko bari kuva muri iki kigo cya Kasayo, bamwe berekeza hitwa Kavumu mu kibuga cy'indege cya Kavumu murakizi, abandi bakerekezwa muri Walungu, abandi ngo bakerekezwa mu kahe gace bahu, abandi bakerekezwa muri Nyangezi. Hano rero nabo barwanyi ubona ko bari 23 bari kujya kuramforusa kuri izi axe. Cyambere Kavumu hari ikibuga cy'indege cy'ingenzi cyane, kandi ubona ko FDL na Wazalendo n'abarundi bajya baturuka muri ya mashamba ya park ya Kauzi Biega bagashaka kugaba igitero za Kavumu cyo kimwe na za Katana. Aha rero M23 naho ngo yahongeye abarwanyi muri Warungu. Murabizi ko M23 yamaje gufata uduce duhuza territoire ya Walungu ni ya Shabunda, ndetse bamwe batangiye kwinjira muri Shabunda, ariko amakuru avuga ko uyu mutwe bitewe n'ubunini bwa Shabunda M23 ikeneye abandi barwanyi benshi. Abangaba nabo boherezwe kuri rugaba hano ku mbibi muri Walungu, ariko ku rugabano rwa Walungu na Shabunda bakaba biteguye guhita binjira muri Shabunda. Murumva rero ko muri Shabunda ibintu bigiye gukomera. Abandi ni Nyangezi rero twabonye ko Wazalendo na FDL bamaze igihe bagaba ibitero bafashwa n'ingabo z'u Burundi bagasubizwa inyuma, byaje no kurangira agace kangari gafashwe, ariko M23 nayo yahongeye imbaraga, ishobora kuba ifite gahunda yo gukomeza gufata utundi duce turi mu nkengero za Nyangezi cyangwa se no kurinda Nyangezi kugira ngo bya bitero bya Wazalendo bise nkaho bihagarara. Reka tugaruke gato rero kuri press conference ya M23. M23 ngiye kukubwira ingingo yibanzeho. Yavuze ku bitero by'amadrone imaze igihe igabwaho muri Walikale no muri Kivu y'Amajyepfo no muri Masisi. M23 yavuze ko igiye gutangira gucecekesha ibitero by'amadrone. Hano rero nibigiye gutangira gucecekesha ibitero by'amadrone, ubwo harimo kuzirasa no kuzihanura, dore ko M23 yanerekanye ko nguko yabigenzaga mu gihe cyatambutse ubwo yahanuraga amadrone muri za Masisi, muri za Nyiragongo n'ahandi muri Kivu y'Amajyaruguru, ngari kigiye gutangira kubigenza ihanura drone za FARDC n'amasukoyi. Ubwo twavuga ko yatanze umucyo yuko ibitero by'amadrone igiye kubivugutira umuti muri ubwo buryo. Andi makuru M23 iravuga yuko nta biganiro yigeze igirana n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ni nyuma yaho amakuru yashizwe hanze n'ikinyamakuru Africa Intelligence kivuga yuko hari delegation M23 iheruka ibujumbura cyangwa se igitega kujya kuganira na President Neva kugira ngo bakemure bimwe mu bibazo bafitanye. M23 yifuza ko ingabo z'u Burundi zava muri Kongo, ariko nyamara M23 yabinyomoje ngo ibyo biganiro ntago byigeze bibaho hagati yacu na leta y'u Burundi, nta na gahunda dufite yo kuganira na leta y'u Burundi. Urumva ko yo yabihakanye nubwo Africa Intelligence yabyemeje. Ni M23 kandi yerekanye ko gufata Uvira atari ibintu bikomeye cyane, ko igihe cyari cyo cyose izafata uyu mujyi, kandi ko Uvira ngo nta gitangaza kiri muri Uvira usibye ubwicanyi nk'ubera mu ntara ya Ituri. Ni M23 yavuze ku biganiro bya Doha, iravuga iti ibiganiro bya Doha bigaragara ko Tshisekedi cyangwa guverinoma ya Kongo iri kubesha isi, iri birimo ariko ntago ishaka kubahiriza ibyo turi kuganiraho. Bivuze ngo guverinoma ya Kongo ntago iri guha agaciro ibigendanye n'ibiganiro, niko M23 yavuze. Yavuze ati rero mu gihe gito kiri imbere turakomeza tubisuzume tubicungire hafi, nitubona guverinoma ya Kongo ikomeje kunegrija ibiganiro turi kuganiramo nayo, ati tuzahita twubura urugamba rukomeye cyane bizarangira ngo tugeze muri Kinshasa se bazahagera baho. Ariko ni M23 yongeye gutanga n'imburo yuko ishobora gufata umujyi wa Uvira, kandi igihe cyari cyo cyose ishobora kuzawufata. Tukiri hano muri Uvira rero M23 amakuru arekana ko ikomeje kugota cyane umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira nyamunika M23 yawugoteye muri plateau ya Uvira, muri bira bice bya za Fizi n'ibindi bice bigiye bitandukanye ikomeje kugenda ifata muri Walungu na Mwenga no kwinjira muri Shabunda. Ubu amakuru arekana ko M23 isa nkaho yamaje kugota mu mujyi wa Uvira, nubwo rwose itarawusatira ngo iwegere cyane. Nyamara hari amakuru yerekana ko hari abarwanyi ba M23 bari mu birometero bitarenze 15 mu mujyi wa Uvira. Ubu rero yongeye kwerekana ko Kongo iri kunegrije ibiganiro, nyamara igihe cyari cyo cyose ngo uyu mutwe uraza kubura imirwano izarangira ifashe na Kinshasa. Ubwo rero ntago yafata Kinshasa itarafata umujyi wa Uvira. Yanabivuze ati Uvira mwe muyiretse nta gitangaza kirimo, ati kirimo n'ubwicanyi FARDC na Wazalendo n'abarundi bari gukoreramo nkuko bimeze muri Ituri, atariko igihe kiri hafi kugira ngo tubohore Uvira. Kandi ko Kinshasa nikomeza kwinangira yanga ibiganiro,
cyangwa se idaha agaciro ibiganiro turaza kuyisanga i Kinshasa, cyangwa se turaza kugera i Kinshasa, ariko ubona ko mbere yo kugera i Kinshasa nyine bagomba kubanza gufata Uvira, za Kalemi, za Kindu, za Kisangani bakomeza. Ubu rero amakuru ari kwerekana ko imyiteguro yo gufata Uvira irimbanyije. Reka nze mbabwize ukuri ko mu gihe cya vuba rwose uyu mwaka ntago uzarangira Uvira idafashwe. Ibyo ni ibintu mbabwiye, nurangira Uvira idafashwe nzagaruka hano nicamante. Reka dukomereze mu mujyi wa Uvira. Amakuru ari kwerekana ko FARDC na Wazalendo bongeye kurasana hano ku mupaka wa Kavimvira, rwose ni mu mujyi wa Uvira. FARDC na Wazalendo bongeye kurasana, hafa umuzalendo umwe, hafa n'umuFARDC umwe. Amakuru akavuga ko uku kongera kurasana hagati ya FARDC na Wazalendo bituruka ku gapingane hagati yabo. Ni Wazalendo ngo bashaka kugira ngo ari bo bagenzura uriya mupaka wa Kavimvira. FARDC nayo ikavuga ati mwebwe Wazalendo ntabwo mwemereye kurinda imipaka, ni twebwe ingabo z'igihugu turinda imipaka, muraza kurinda gute cyangwa kugenzura uyu mupaka wa Kavimvira. Byaje kurangira FARDC bangiye rero batangira kurasana, umuFARDC umwe arahagwa ndetse n'umuzalendo umwe arahagwa. Murumva ko ihangana hagati ya FARDC na Wazalendo muri Kivu y'Amajyepfo ryo rirakomeje. Amakuru yacu rero reka tujye kuri ya ngingo. Gahunda yo gusenya FDLR ubu ngubu igeze he? Dore ko leta y'u Rwanda hari ibyo yamajije kwemeranyaho na leta ya Kinshasa mu biganiro bamazemo iminsi Washington DC, kuko vuba ahangaha basubiyeyo. Ahubwo reka turebere hamwe icyemejwe. Ibiganiro bigamije guhuza ibikorwa byo kurwanya FDLR bizakomeza mu Gushyingo kuri uyu wa kabiri tariki ya 21 ukwakira no kuwa gatatu tariki ya 22 ukwakira 2025. Abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Rwanda, Amerika, Qatar na Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe bateraniye i Washington DC mu nama ya gatatu y'urwego ruhuriweho rwo guhuza ibikorwa by'umutekano GSSM. Ibiganiro bigamije kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yashizweho umukono ku itariki ya 27 Kamena hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Birakomeje ariko biragoye kugaragara kuri tere. Donc ibiganiro birakomeje ariko kuri tere nta kimenyetso cyerekana ko FDLR Kinshasa yiteguye kuyihaca, kuko nk'ubu ndakubwiza ukuri muri Masisi bari gufatanya na FARDC na Wazalendo mu kurwanya M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Nuko none se urumva ibiganiro koko bitanga ikihe cyizere? Reka tubanze turebe ibyagezweho muri iyi nama. Nyuma y'icyiciro cya mbere kibanze ku gusesengura ibibazo bihari no guhanahana amakuru, intumwa zari ziteraniye aho zavuze ko iminsi ibiri y'ibiganiro yatumye haba guhuza ibikorwa byihariye. Bavuze ko intego yabo ari ugushyiraho uburyo bwo gukuraho umutwe wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Ibiganiro bizakomeza mu kwezi gutaha. Urumva rero ko barakomeza kugenda babitera ipine. Uko bakomeza kubitera ipine rero nta n'umwanzuro urafatwa. Nuvuga ngo FDLR iracyagumya kwidegembya muri Kongo, iracyakomeza no gufatanya na FARDC. Kuri iki cyiciro rero biracyagoye kumenya igihe ibyo bikorwa byo kurwanya FDLR bizatangirira, ariko umudiplomate wari mu biganiro yatangarije ikinyamakuru RFI cy'Abafaransa agira ati ni akazi ka tekiniki, ntibikenewe gutegereza ibyemezo bidasanzwe muri izo nama, ibiganiro bizakomeza. Isuzuma rishya riteganyijwe ku itariki ya 19 na tariki ya 20 Ugushyingo hagati aho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ko zikomeje ibikorwa byo gukangurira abagize umutwe wa FDLR kwitanga. Nyamara ntago ariko bimeze, nubwo igisirikare cya Kongo kibivuga, ariko kuri tere nta bimenyetso bigaragara. Ku ruhande rwayo rero Alliance Fleuve Congo M23 ikomeje gushinja ingabo za Kongo gukorana n'izo nyeshyamba zo mu Rwanda no gukomeza kubagabaho ibitero. Ikigaragara ni uko ibiganiro biri gukomeza i Washington na Doha, ariko ibitero birakomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Igisirikare cya Kongo gikomeje kugaba ibitero kandi kiracyakorana na FARDC gifatanyije na Wazalendo n'Abarundi. Rero n'abacancuro bakomeje kugaba ibitero kuri M23, ariko na M23 ikayibagabaho, ariko FDLR zo ziracyari gukorana na Kongo kugeza ubu ngubu. Urumva rero ko ibya FDLR nabyo kuyisenya no kwirandura nta cyizere bitanga. Reka duhite tunyarukira kuri aya makuru. Amakuru ari kwerekana ko umuvandimwe wa Joseph Kabila, uyu bamwita Zoe Kabila, nawe ari mu byago. Kuziye mpamvu abasirikare bashinzwe kurinda umutekano wa Tshisekedi bagera kuri 30 bagize gutya birara mu famu ya Zoe Kabila, murumuna wa Kabila, iherereye muri Tanganyika. Oya nako yahoze ari guverineri wa Tanganyika,
akaba afite amafamu hariya mu nkengero za Kinshasa. Bayibasiye rero abagarde republique cyangwa abashinzwe kurinda umutekano wa Tshisekedi bagera kuri 30. Bakavuga ati rero tuje mu ifamu ya murumuna wa Kabila ngo nta kindi kituzanyemo, nubwo turi abagarde republique ngo twamenya amakuru ko muri iyi famu ya murumuna wa Kabila Zoe Kabila ngo hahishemo intwaro. Kubwizo mpamvu ngo bari mu bikorwa byo kuzishakisha muri iyo famu ya murumuna wa Kabila iherereye iyo za Kinshasa. Murumva rero ko murumuna wa Kabila nawe ntiyorohewe, mu gihe na Joseph Kabila amafamu yakunze kugabwaho ibitero muri ubu buryo n'urugo rwe n'ahari ama ofisi yamushikiwe. Ubu rero hagezweho murumuna we ngo muri aya mafamu yari Kinshasa ngo hahishemo intwaro. Reka amakuru tuwe tuyasoreze hano. Ngiye ari Claude Ninkuruma mu TV, je tuze kubonera amasha tukaza guhita tuyabagezaho. Iteka komeze kubana namwe no kubaha imigisha.